pang di parlok media ke jongi balaya dan benta bat ni nadu bangi penbena ya ke jingi ki da si hadu ko ni kasni ka ba mentaro je kemo pilatet hi ngila sedang ya ke jingi ki nadu ka arku arterik di hendrai kadai nadu mensisi kata ka arto ka laipau terik bangi yo ya ka jingtip na e-commissioner secretary ba chief minister badan burom jengi upat ya keren jengi nen gasni hakapor lai baji janmit tenrai hakastep ndai baji ngila yo biang ya ka phone call na e-commissioner secretary ibala ong yengi ba chief minister ula postpone ya ka jingi kenduk jengi hakapor lai baji ka wan no hakapor shiposteng namar ba don program siap hoy te hadien ngila yelek bat nilai yo banyak kendu ya chief minister hakapor kat arduna di nakaliang jongi ringkat bat perlok garu ki belayawan lang kabaningkong kalong ba ni pen i baik nakaliang jong sarkar ya kajing kabangi kinong kai ad hoc nilai kendu da ki pau nem bat ni pen i ru ba kum kinong kai ad hoc nyenem im lada kani kajing sia ko jongi kalong baik fix kamut lam kanu ke extra allowance dihadian ke jinyatai ke pelabun nyakran ru syapang kate ke demand ke jongi kolong ke deficit system nani ke deficit pattern di ondang nyakran nya kate nakaliang ke sarkar kalau ong ba ladang ni bu be kita ki atli ki kendan kamut ka kata ke jingbei pisa kanlong ke babun bahaya ke state government di hadian menglaya keren na ya perkat bah kanu ko bah kanu ko basniu tinakalian sarkar kilaong ba tong nya perkat no da kawai kalat kalenti like no nakani ka demand tong nya kelet no ladangila no ban solve ya kani kajing ka jongpi di hadian menglaya patai sani bah nilai keren kabakut nilai rai yakini harum kemut kabaningkong kabang nilai rai kalong ba nginyo no ya ka basic pay kabamut ya kani ka basic pay kanwan katkum ka seniority kamut kanamlong gaju bahikai dang hapo sipos nem unyo da kumgoi bapalat sipo bapalat arpo bapalat laipos nem unyo la kajong ka basic pay kaba arpan nginyo ya ka DA ya kani ka DA larai ban ai sisien sisnem kabalong bahkan yarap yang ni kinong hikai hakani ka jingkiu dor jong kimar kimata tonangta kabalai kabang ilaya bet balaya menjur lang kalong bangin yo ya kata ka Central Provident Fund kaba ka CPF ni ong kabangin yo pra person na ka government jong ka basic but pra person kamut kin contribute pat kinong hikai hakata ka account ka jongki ka pakikat bet ka CPF account bat ka bakado ka bangilaya bet kalong nakabenta kani ka Detcom retirement gratitude ka bangiong ka DCRG ti haka bagyadai bat kani ka DCRG nakaliang ni kinong hikai ngilaya menjur ba nginong ba ngin contribute nakabenta kani ka retirement let's say nakabenta kani ka contribution katnong in contribute ngin siya penbet bat ka education department hakini kita yo kisni kibanwan so namar ba ka government kala shim ya karai ban penhap yang ni hakani ka bakiong kata ka new pay structure kamut ka bampak judan hapo kani ka jela ka jongi te ka government kala panpor kalong i4 yang ni lai benai bangin penkre ya kani ka new pay structure nakabenta ka basic nakabenta ka DA nakabenta ka ngila banong ka CPF katno ngin ya khen te i4 yang ni lai benai bat ngin shim ya karai katno ngi dei ban siu tulop ya pi kan long shwa jong ka Christmas kamut ngin igip ya pi kamut da ka jing penbena katno kin yo ya katulop nangta ya katulop ka patmai pat ka sarkar bat ka jing menjur lang jong ki dekat ngilong ba dei ban sedang no nadu ka basdang ka financial year senyam ubat mai kamut nadu ka shtarik ka jong April arhajar
Takani kacing yo ya ketulok kan kentup ya kinong hikai nadu ki pre-primary nangta ki LP nangta ki UP nangta ki secondary nangta ki higher secondary nangta kinong hikai science teacher nangta kinong hikai Hindi bat kentup ru ya kini ki ad hoc school ki badai ki school step bat ki school mid kapamut menta kani kaji penkiu tulop da kan new pay structure kan kentup ya baro ki school ki bahap ha ka ad hoc system ladang sim kelum ya kajing ken menta ngin poi jan kumba shipau hajar ngut kinong hikai de hadian bangila pen snow ya kani syaki parlok nong hikai gejongi ya syong shwa ya kasi isi hangni hasilong bat hapo tura tidak kawai kajing mut kasi isi kalau ong namar ba hot nyemyo ya katai kasi spa persen ke bangi dawa hendra ni snow ba nyo persen na kajing dawa kajongi nilayo nyo persen na kajing dawa kajongi nilayo tina kaliang kasi isi na baro arteli ki jaka nilarai ba ngin sange no ya kajing ki te hadian nangta nilawan ra ru ya kani garai ya kani kajing ya keren bat ke sorkar hakmat jong kinong hikai hagaro bat hanni hasilong de baro kinong hikai hiru da kawai kajing mut hiru kilarai bangin penkut no ya kani kajingnya ki kajongi mentah hikasi